yami yaphuma kuqala eyakhe soloku ngisami asilingani phela Si uhlohlonelwa ke eng jwale? Tšhelete tsa batho di a o kena kae tabeng tsena? Makoti wa o kena kae? O di jele wena ke. Ke kala hore a ke batlo bua le wena ka tsele rong. Ke a o respect. Kopa re excuse please. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and this is exactly all about Josie Basketball Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Basketball today. So guys, today, ke ngoletse ke my brother Mona, ere ke mo fefela sebakanyana, se fela re hlalosetse rena lebitso la ke mang, le go wa ngoletse. Puta mkunjani? Ngiyaphila kanjani siswami? Ngiyaphila. Ke kopa jotse di viewers tsa Josie Basketball lebitso la hao, le go wa ngoletse. Igama lami uMandla, bengibhalele situation evelele ekhaya. Sibesashonela umama kuqala ne. Sasala nobaba. After lapho nobaba washona, ubaba wasishiyela imali yabo. Wathi uzoqhubekisa mina ngesikoleni, ubhuti naye uzothola something ngoba siyithuka ubaba yabo. Kwase kwayenzakala ukuthi maqedwe ukushona ubaba, kwaza umunye umuntu kabhuti wami ekuthiwa ubani uMamelo wafika endlini. Sekahlala nobhuti wami. Sekudliwa imali manje zikababa ngagcina ngabona ukuthi yazini njengoba ni busy ngena nenza umsindo amapati le mali yanihlangisa nicela ifreedom endlini kababa bami yabo ngacela nothola ispace sign ngase ngibaxosha ke Udedla imali kababa noMamelo. yebo udla noMamelo ababa basebenzisa ngalento zabo nje abazenzayo badla imali boyithu mina ngiyasogola yabo ngifunda la eGeorge Thebe eNzansi. So manje ama fees wami asanokuthi angakhona ukuthi abhadaleke. Sesina approximately 3 months lokho ngabhadala ama fees wami esikole uye noMamelo so angisazi ngiyenzeni that's why nginibhalele Askisa ke utlwa le voice yawo ebuhluku le nna kutlwa la buhluku so ubaba kunesikhathi singakanani ashonile eni imali sezinesikhathi singakanani nditswile seka nonyaka imali zisanda kuphuma like 6 months njengoba ngisho seyina 3 months yonke lento le sezina 6 months ubaba ushone last year unonyaka nje umama yena ukuphi umama kuqalena ngisingishilo kuqalela washona sasala nobaba yebo masala nobaba ashona so ubaba yena vele ngobe umuntu osebenzayo wasishiyela i300,000 mina noSipho ubhuti wami njengoba azoyenza lento azenzayo eshima go bohluku ke understand go mo hloka fetsa ne le yena ka mo watsho go lwana go tšhelete di jiwa ke abuti wa hao and obviously o moholo abuti wena ska le moholo jalo vele tšhelete di fitela ko yena yebo so yena Mamelo le yena ke motho senang taba ska data abuti wa ke mosadi ba nyetse gore ke masihlalisane nje yebo masihlalisane labantu batholene emva kokuthi babashone kwase kuphuma imali khana azwana lo Mamelo la njengoba ngizobaxosha bazothola ispace sabo but still into engikhalelayo ukuthi angitholanga nix endenge mina ngiyavaleleka esikolweni ifamily ithini awuna borwangani mhlawumbe abobhuti baka baba laba basaphila boragadi abosisi nje bakhulume nobhuti nje bakhona but yabona ngabe bebakhona ukungisiza ngamandla ngaba nginibizanga ngabe siseqedile le ndaba Hey, lovers, it's Mr. Johnson lovers ke kopa re moving because nantse nkulu tsa bohloko ke batlo bua maka like difficult situation wena ntanga ne ngiya understand kushuthi kahle my brother the reason why wavuma ukuthi mawuthi phume ekhaya uyoqasha wavuma is because ngoba uyabona ukuthi imali ikhona engahambe yoqasha erent yenze yonke leyo nto because I doubt mfana ukuthi bezovuma ukuthi ephume ekhaya ife exoshwa ngubhuti omncinci yabo so siyavana no my brother ngizonsiyala baqashe khona manje ufuna ukuyonikhombisa nje ukuthi bahlala ko maka ntse tse ding di bohloko wa tseba keng a ke batlo bua maka like tšhelete veletse so kaofela ke qala o bona ntwe so like go bohloko shem go bohloko wena ntanga mara so yenza konke kusemandleni ukuthi sizame ku understand ukuthi my brother le imali ziye go because I believe ukuthi nawo nekhathi yakho lapho nje ngibe neshare yami 150,000 bathe sithathe half kule mali le plus name ubaba ko kushuthi bokumuntu onemali bekasebenza umsebenzi onjani beka yi-engineer yase Adcock wow okay asingeni kukhona khona la because ayithini into esingayitolerate ngabantu abaqola abantwana no basi opportunity ukuthi umuntu aqedile unjani
Hi, wait again if must stand there so retla mo explain hela. O etsala. Ungathuki mawubona ama-camera baba. Yeah. Oh khona la. Okay. Ema pele ka moka. Dumelang batho ba baholo, thank you. Oko. Koko. Bantu abadala bakhona abantu bangapha ne. Okay. Oh, okay. Koko. Ke rona ausi. Wena mang no what? My sis. Hawu, Eh. le bomang. O re batho ba tswetse bicycle my sis. Mandla kwena. O batla mandla mo? Ausi le kopa abuti wa hae lena o ke kopa ausi. Hayi abuti wa hayi. Na basiku ke bona letsomo please. Ungibonisana. Kunobani? Hayi mandla o batlani? Ema pele. Ngicela ungene lapha. Ngicela ungamendlaleni yami. Oh, ke Mina ngizokulayitha ungazongiphaphela uthi. Yeah. Hayi. mandla unanaka bethu wayibhiki. Ngicela ka rona bona go wasa. Unanaka bethu. Wa bona go wasa. Kwenzakalani? Amakhamera kwenzakalani? Yeah, abuti mamela he okay. Ngiyaphila Ya kunjani? nyaphila ke. Ausi ka mo lona ntse o bua makhe kopa re tlueng mo ntong please. Kopa re tlele kam. Cause of ayo ntho ya lona re lene le ipadi wa msadi wa hore girlfriend ya o pata. Amakhamera man. Wa o mo pata. Ha ke a mo pata. O etsa? Ne ke botsa go kae? Rona go botsa ore mandla hayo se re fitla mo. Wa o etsa Ke jwang? maketsa ke re ke bona batho ba bangata ke tsebe ho etsahalang. Ngibona lo oyi-1 omaziyo that's why you want. Ke a mo tseba mandla. Mandla ke kopa ba jwetse go tletse kang. Mara o ntse o tseba go tlile kang hantle. Uyazi ngenzeni ngize ngana ngithi akusikokuqala ngiza la. Yeah, ngize ngemali zika baba. Share yami. Awuna Ausi o kena kae? hayi shada ntatwa. Kena kae? Oi, wait. Sipho. Hayi ngikugoba. Wait. Wena uyakhohle ukuthi nithi unifebezela ngeimali zika baba wakho. Ema, ufebezela li wena hantle so ka chelete tsa abuti ya feba. Ntatwa ya gona. Langufebe. Une ring wena. Ke na yona. Jalo ga se sa. Ke ga se ke a bua. Uqaphela selanga wena. Aweke upi akhulume kahle ngoba udla imali naye. Wena uyacabanga mawudla imali zika Mike. Kumelana bayajuthana iyo naku yabona. Awuyisho. Yetsa. Wena. Hayi wini buwela kana. Usukena ka itabeng tse. Unjwatsitse. Ujwadisi kopa bue. Ha ke di chelete tsa so di jang ke sona se tsang bua o le so bane wa bona hala gore chelete a o e wa bona hala. I-spokesperson sakho mhlambe la. Ke spokesperson isifabani. Umuntu wami mfisi. So ungena kuphe imalini zakho nobhuti wakho maybe. Angithi uyazi ukuthi yonke lento iqale kuphi? Ufebeni eyimali. Ziphi imali zona? Imali ye-time ithema iphuma yime ngimdala ngithi bemele ngisayine off yonke into. Wenzeni manje? Yami yaphuma kuqala. Eyakhe soloko Angi-understand soloko ngisami. Asilingani phela. So maningalingani Umntwana mayiphumi. ngoba una 23 una how many years wena ngoba mina akakekho under age bhuti. So I understand ukuthi because of if nale under age nato dithola after u 23 so akibona ibuthatha wa uthule Amaloya yiyo athini nalawo maloya namaphepha unamanga amaloya soloko athi uqalile usoqalile Isayatla shelter ha go unjwatsitse go tlo ithola. Awume kancane wena sithi asiselanga wena la saquestiona lo green bomber wena asiselanga wena la. Nje yami ungazosijwayela. green bomb ubonete lapha Mfethu okwamanje imali ayikaphumi i-paperwork amaloya yakho kuphela uyabona ukuthi wena hanhlanhla udlala iphume kuqala. So wathi Amaloya- ungacabanga ukuthi umfowenu kumele esikolweni ngoba manje imali yakho ikuphumele wena. Ucabanga ukuthi udla ini yena esikolweni ukubhadala ini because uyazi ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. Ya isikolo ya yiyo vele ungathi yesikolo ngoba unandaba. yiyo bengiyibhekile namanje ngisabhizi ngiphushana naye. Uyibhekile for 3 months angapha uyiseke 3 months ani no sapatali so bowuyibhekeni kanjani Mara ngilongibhi angithi akusi mina ngisingiloya. uwe Ukhulunywa emalini ngani manje wena? Hayi confidential. Wait. Yeah, confidentially. Ke wa utlolla girlfriend yawo ene kene ntse so go ja chelete ya ile ntse bofebe ba lona le lithu chelete ya ngwana ba thuntse yes wa bona go wrong mara ha khone ya sekolo dithuto tsa di khone go di tswelle pele ka baka la o le girlfriend yawo e buang a holo mara Okay ge wa tseba kunale
Iplani ke ngineplani ke ne. Yazi iplani yami ke. Yini plan yakho? Ifanga na tšhelete hayi. Ya uzwa ngicela simamelane. Uzosibonisa amaphepha before sihamba la ikhunto yakho bhuti. Amaphepha wekho kimi. Usadlala ka wena ngithi uthi amaloya. Uthe iyasizowalanda endlini. Kanti usile nawe. Amaphepha asendlini okay. Kunemoto eziyi2 endlini ne eJardini. Kunemoto eziyi2 yena akazithengise lezo imoto. Athengise lezo imoto. Awusi uhlahlanelwa kingi shwa. Tšhelete tsa batho di uhlahla o kena kae tabeng tse? Makoti wa o kena kae? O di jile wena. Awusi ke qala hore a ke batlu bua le wena ka tsele gong. Ke a o respect. Kopa re excuse please. Ke kopa o tloe mo pela rona. Ke a o kopa. My brother fa ngwaneno tšhelete sa hae. O ska re teng. O tlo go bontsha dipampiri. Uzwa uthini? Ngithi asibonisa amaphepha uthi amaphepha asendlini. So sifuna ukubona ukuthi lawo maphepha ukuthi kuphume malini. Number 1 simqashweni lana ne. Bangifini mamelane. Ungacabanganga mawuthatha imali. Ungacabanganga mawuthatha imali yomntana ukuthi kusemkashweni. Umsini niyasitabulela impahla. Ngele because about my brother one thing about you. One thing how you sick uyagula wena. Anyeke ukuthi umntana kini umbone ukuthi uyagula. Angikude. No, lava simbambe if ufuna ukumkhukumisa phezulu mise phezulu. What if imali izophuma after 3 months or ngizoyithola after 3 months leyo mali? Nakhona akayidla. The time uyithenga no emabili lovers. Wena the time uyithenga uze wam-include lo mntana lo wakini wathi nangithenga imoto. Wena ha o batla ga ithengisa. Asimatla asi choice ya yona tshwantsa thengisa dimoto. A la tshwantsa thengisa dimoto. Ntho e nhlokang fela ke tšhelete ntate wa hae. Ifa ngwana tšhelete ntate wa se re bo. Une family lo muntu wangabizi family uthi sihambe siyodayisa ngoba ngumfowenu lo. And nabo ankela nabo one bani nifike nikhulume grand. Mr. Tony samthatha lo sami. Lava skiri lo ka mukuka ka bugugwa mo shabisa udimo. Ha so re Ngithi manje ngithasambe siyokhuluma akakubambi ngezandla lezi ezidla imali. Nitho ukuthi ngikubamba sami. Ya hare muntu. Yini ungazosijwayela wena? Awu usile kanti. Uzositshela lesipetshana lesi. Lawo ka mukuka sika parachute. Mamela la wena. Sihamba nayo lesilima sendoda yakho. Mamela la sitshela. Le imali lezo okudala uzidla sisi wabantu. Yazi nizozibhatala uzozibhatala wena sipetshana. Batho ba ntenelang. Ngibani omunye omaziyo kwifamily yakhe lo muntu? Ke tseba ena fela bona fela. Ha o kena taba tsa bona tsa tšhelete ha o tlo bohloko mohlomong. Ha o ha yo paine le taba go kena taba tso sa ditsebeng. Mamela sithatshela lesipetshana sakho ufuna sengiqedile niyasedladlini. Utheni mawuceda nesizana asizwanga. Sengikhulumela Insayisa yakho iyasala. Ayikho lapho yakho. Akasalila ya akasala. Mamela wena ungangena indaba ongazazi. My sis because of utla tshwarela ntho tso sa ditsebeng. Uyasiva sithini? Yeah, uhambe uyofelela le emzini yabantu ungathathi imali yamafa engahlangananga nawo. Hawo umsini aselisena umsindo sengiqedile nomfowethu. Sengiqedile nomandla umfowethu. Angithi amamelana. Siyaphuma sesifonelile no baba omkhulu saphuma manje sothengisa imoto. Asithengisa imoto sifuna ukubona amaphepha. Akunemoto ezithengayo awuna dikolo tse rekwang. Wayitize ba tšhelete ntate wa uphiletse lena ke ntate wa. Dikolo isa eng? Sokuqala nemvula mfana. Siqala imvula niyabona. Angithini enwest isikhathi. Mfana ngicela ubhale show losi yemotweni. Guys, lipule bile sena holo. Ke tla le bona le next episode. Ere ke lo kena kolo ing ka pele. Yes baby ke le rata ne re ke thusa ngwana tšhelete tsa o sela buto. Amang peleng. Wait. Pula a re phakise.